Samo 23 sekunde bilo je dovoljno ovim lopovima da ukradu luksuzni Volkswagenov džip Touareg. Za 11 sekundi rešen je problem brave, odnosno probušen je lim na vratima, izazvan kratak spoj i centralna brava je otvorena. Za ostalih 12 sekundi onesposobljen je sistem elektronske zaštite i automobil je ukraden. Da bi se ukrao neki auto, treba neka priprema. Znači, ne može čovjek sa ulice da dođe da kaže svidi mi se ovaj auto, sad ću da ga oteram. To ne može. Moraju da imaju neku pripremu, da izvrše neke elektronske pripreme, da izvrše praćenje automobila, da se uvere da je taj auto parkiran, koga vozi, kako se vozi, kakvu zaštitu ima na sebi, pa kad se pripreme, onda krenu u akciju. Ranije, automobili su se krali isključivo noću. Danas se krađe dešavaju i u po bela dana. Posebno rizična mesta za parkiranje u Beogradu je na Novom Beogradu zbog blizine autoputa, kojim kradljivci mogu brzo da pobegnu. Krađe su česte i na bolničkim parkinzima, poput onog na Vojno-medicinskoj akademiji ili kod kliničko-bolničkog centra Bežanijska Kosa, ali i na parkinzima velikih tržnih centara. Početak 2009. godine obeležava, ako govorimo o inostranom programu vozila, obeležava nagli porast krađa Renaulta. Znači, pre svega Megana, za njim Clio, zatim Renault Scenic i Laguna. To je od stranih vozila, standardno Volkswagenov i Audi program je uvek na meti i to je neki standard sada. Nešto manje imamo ukradenih najluksuznijih vozila, a što se tiče, naravno, jedinih domaćih proizvođača, Zastave, to je Jugo, gde praktično jedna dnevno je prosečno kradena. Zastavina vozila posebno su laka za krađu. Lopovi bravu obijaju koristeći razne lomilice i čupalice, a zatim, bez mnogo truda, lome zub volana. Automobil pale pomoću najobičnije buksne. Donedavno, za krađu stranih automobila lopovi su morali prethodno da pripreme, odnosno naprave identičnu instrument tablu. Prvo što rade, to je, znači, svoju tablu donose koja je prilagođena već za to vozilo, skidaju, demontiraju, znači, staru instrument tablu, ugrađuju svoju, startuju vozilo i oteraju ga. Međutim, i ovu metodu lopovi su usavršili, odnosno prevazišli. Za nove automobile koriste najsavremenije alate za savlađivanje elektronskih i mehaničkih prepreka, kao i uređaje za dekodiranje kompjutera. Opremu dobavljaju iz inostranstva, a čak se naručuje i preko interneta. Pojedine marke automobila kradu se na veoma specifičan način. Tako, na primjer, Renault Clio ne može lako da se ukrade jer ima jaku čeličnu bravu, pa im lomilica ničemu ne vredi. Građani koji voze ovaj automobil treba da znaju da je njihov ljubimac tipovan za krađu, ukoliko primete da je nestao čep rezervoara. Pošto im predstavlja problem sa ključem, oni skinu, odlome čep rezervoara na kome se nalazi brava. Isti ključ koji zaključava čep rezervoara otključava vozilo i istim ključem fizički mogu da startuju vozilo. Znači, pričam samo o ključu po profilu da bi otključali bravu. Kada na ovaj način uđu u vozilo, lopovima ostaje još samo da uklone elektronsku zaštitu. Za to koriste tipski takozvani kabel za inspekciju. To je jedan ovakav kabel, znači klasičan OBD ulaz za inspekciju za servisera, koji služi na što se konektuju izvršioci. Na drugom kraju se nalazi jedan USB izlaz i tu se nalazi, dalje ide tip alata za pojedinu vrstu vozila. Svako vozilo ima svoj tip alata, to su u žargonu kažu laptopovi. Na meti lopova su i automobili koji se pale na karticu: Renault, Passat, Audi, Volkswagen, Porsche. Renault Megane, na primjer, lopovi otvaraju tako što lome zadnje leptir staklo, posle čega dekodiraju unapred nabavljenu plastičnu karticu i startuju vozilo. Isti je princip, znači ovde ide USB ulaz, ovde OBD, a sami alati, ovo su znači po godište u dva tipa, imaju uložak za blanko karticu. Blanko kartica se ubaci, dobija svoj kod, nakon toga se vadi i pali. Vozači mogu da se zaštite od ovakvih takozvanih elektronskih krađa. Pošto kabel za inspekciju sa jedne strane ima tipičan ulaz, a sa druge strane ima USB, upravo taj tipični ulaz može da bude glavna zaštita od lopova. Potrebno je da vozači odu u bilo koju mehaničarsku radnju i zamene klasični adapter nekim nestandardnog oblika, okruglog, jajastog, trouglastog.
Savremenim lopovima ni malo ne predstavlja problem ni da uđu u automobil sa takozvanom ćoravom bravom, odnosno automobil koji na vratima nema bravu. Tada lopovi seku lim, prespajaju žice iz kabla i auto je otvoren. Paljenje takozvanim laptopom koji postoji za svaki model i svaku godište automobila. Postoji način da se zaštiti automobil i od ovakvih krađa. Postoji jedno rješenje, a to je da se stave metalne ploče, znači između kablova koji treba da se savladaju, da se kratko spajaju i lima, znači da izvršioci kada postoje tačno određene mesta, kada krenu da rade, znači dolaze do ploče, ne mogu da priđu od ploče. Za automobile postoje 3 sistema zaštite: alarmi, mehanička i elektronska. Alarmi su najnesigurnija zaštita jer svaki alarm radi na određenoj frekvenciji koju lopovi lako pronalaze, deblokiraju alarm i otvore automobil. Kod mehaničke zaštite najpoznatija je lavlja kandža. Za sada lopovi još nisu uspeli da kradu auto koji ima sigurnosni sistem ZEDER. ZEDER se ugrađuje na vratilu volana i kada je zaključan onemogućava upravljanje automobilom. Ovaj automobil ukraden je vlasniku, a onda uz otkup vraćen. Međutim, auto je još jednom bio na meti lopova. Nakon nekog vremena dešava mu se da mu ponovo pokušavaju ukrasti auto. Šta se sada dešava? Nisu uopšte videli da tu postoji ZEDER. Iščupali su kompletno onu plastiku, znači uništili su mu dole, skinuli, počupali žice. Ni to nije pomoglo. Auto je kompletno isprskan kiselinom. Znači, kompletno kiselinom po sedištu, po staklima, po instrumentabli. Čovek doveze ovde auto na šlep službi, ovako ostao bez teksta kompletno. Ide prema vratima. Ulazi na vozača, ušao na vozačeva vrata, zatvara vrata. U Srbiji je prošle godine ukradeno preko 4000 automobila. Od tog broja oko 70% vozila ukradeno je u Beogradu. Prema podacima policije, uspešnost pronalaska ukradenih vozila je od 40 do 45% ukupno prijavljenih slučajeva. Kola nema, nestalo, prijavljeno nakon nekog određenog vremena, da ne kažem posle 3-4 godine. Gospoda iz SUP-a 29. novembra iz Beograda su me zvali i obavestili da je auto nađen. Ono što dodatno ide na ruku kradljivcima automobila je i Krivični zakon Republike Srbije, kojim je krađa kola definisana kao neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila, a maksimalna zaprećena kazna je 5 godina zatvora. Ako je teška krađa u pitanju, odnosno ako je lopov uhvaćen na delu sa alatom za ubijanje ili se dokaže da je organizovao mrežu za preprodaju, kazna je do 8 godina zatvora.